Private Sabiiti yazikwa mu kyaro ky'owabo omurumu bari Kyererezi Ward Kijuras Town Council omuri Kabarole District. Wilson akaba nakorera Guard Battalion kandi akajegiitaho 2013 kandi kurugirira aha report yashomwa harufu ugakitwa amasasi ishatu niyo yaterwa aha kumushendekereza kandi aha kuzika oku ekanisa niyo yakwebembera abo kugira ngu Sabiiti atwira remember wakwaya omu kanisa egi. Major Michael Turiraba yashaba abaziiki obutachwera Private Sabiiti omushango. Era kyekyo Mukama kye yamutegekera nti on that day you will do this and this. Naye osanga omuntu ayambadde embusa puli naye ng'agamba omwana wiitu bamurojere ati iwe roto muroji tumureebe. Hona Major Turiraba yashaba beeka ya Sabiiti obutashiisha by'obugige byasigaho koreka babikoresegye okureeberera abaana be. N'abadde taguliranga mwana wa Sabiiti ekitabo saawe nayagala amubeere kumpi bamulabe mbafaayo kubanga ayina kyabala. But ndi kugamba nti akasiimo ka Sabiiti ka banna be si ka family si ka baganda be. Ekyo kyobala kifu. Joram Bintamanya munywani w'omugenzi yashaba gavumenti okukora aha nshonga y'emishahara y'abakozi bayo ekizira okureetaho obuzibu omu bakozi. Ihanga lyona eritaine minimum wage ihanga niriweherera nico mukurora abanyayuganda nibairukira kugenda kuba mu slavery mu Dubai abaana banyu nibagenda kukora obuhija Dubai. Tuli kukolera hanaku eri nkabaso turateeka ngo niyo eri kuleetera omuntu kureba asitami tayinibanja ningati haliho ekimunyigire ukareba yaza mu ntebe akeetera amasasi. Reverend Jennifer Businge kuruga St James Nsoro yashaba abantu okwehara okweyita kureka baronda obundi buryo obw'okutereeza mu nshonga baitu kutari kwihaho amagara gaabo. Gashakwa Doreen Nasima omuri Kabarole.